Laboklok. Afo yu me binu tin Ka-Bokolok kikunyi. Don kira bunte anane kertini Laboklok wano tima wa pongo koba. Tin don viungi merna na kera ni tin ka wang wantin or pongo. Ugele do ugele pakaka do uberu kutine. Iran we. Don arbe weko gen tuche. Ngan man beti ronye. Kita itol mamege kana betier lok matini ba bodu Laboklok. Wan kumberi shawani, wan tiro Toronto, Canada, kama wano gore ye, chikong mapea ana lok mapol, amira chak titung bor mera maya gike chakong elter nye ki kama wan ti ye ki lok manok. Apui Ka-Bokolok kigunya. Amor uweng Laboklok. Ya yom beberu niang matine karwata kegu kinwa kolok matino tutwale iyup madit matika bino idwe ma boro niang dwe piere we beach niyo kere ni piere we bear kimukene no mede foyo to twal Ladit foyo do mai tika dor kere ki Ka-Bokolok ya foyo rata ki duweng kitna waji wiye ni an kinwa ni ubira Yeah. Dennis ati kan Toronto ki umegina mukene ni ma ka acel watamu ni kare do romo ma wan machalo wan duo ko beru ngono ki kare met wate men note iripo tam iripo dog art kwero te kwarwa wan machalo wan duo. So Luo Foundation, mati NGO, mati kanyi, ti registered wana Uganda. Ka acel ki ot kwari wa mapat. Pa Luo buju, mati Uganda, ti Kenya, ti South Sudan, ki logo mukene weng maluo ti yeni. Wano ni kare dong en wek wano chak peru ka acel wek wano ngene wono wek wano chako kit menate wek ti kite kwar wane me pilu biwa me fonyo lo tino wa kime neno ni wa gwako dak bene wa kwero wek o pilu wan o pilu lo tino wa dak wek wilo ngene ni wan ka inwa in go in bera nga ti ya yom ni Ladit no wa tiano ni wan bino nyote botu wa motu ber donc madit aye convention pa luo ma chiel ma wan eni ni weng watika yele meneno ni tine da ko karo be mamunya mapebile no wiwa dak binye buwa ci ya yom tutwal an manana na wani an ki duano bira ati kenu tayla chel ma chaho te foundation eroni chawani ati ma chalu president ne dakati ati kumegina kilu megina makany may but logo mapari weng wek niano dwe piere we boro niano piere we big me oi piru boro me dwe ma boro ubetien me chaki ubetien me yom fin ubetien mo be pilu wiwa dak ubetien ma dano be miet ne dak be tamo pere dak be yup be pere mwaka chake mwahani tiana jolo dak foyo tutwal Yeah. Laboklok un Winy we.
Chui Jim Mono bit away or one book can you actually take a chocolate my dear do take a chocolate my dear Toronto. Man tin dong in the win here. You take a war a nim and then get another young minister. A year, my local economy don't tell me. You pay don't come to man about the Laboklok. Don't Arabi Jolo Woma. Arabi Jolo Woma madit and Carry Anna Newt and Tidokona Bala Kabala. Don't I wear and call you. I won't have a video. My body food and the woman. Woman, one young don't care bulla, but why learning? And Ladit. That I know you about Ladit one. And for the 12 Ka-Bokolok Kigunya, for the 12 supporters, Jo malube ko mabenegin unu way ki le guru nigo Laboklok mage guru lange then subscribers at eroni for the 12 subscribers do you tung lobo weng ma idi lobo ni ende anda lok ene anya ojo achi lokone ana yati president Acoli Diaspora Association undo winyo ngama mero biro wajwa wan ki kany wati atera me jollo lwa wo duju ete tieng ni ende di Toronto kany idwe mabor wa yupe in level malamal pedak king wa yom totwal ni for the first time history made Toronto ende nyome Canada ende luo makany a year for hosting the first ever duo convention in Lobone. One thing no yoma da watiga ko kwara wano fo to twan ga jo kamana dit man ene Ladit president ma me waba ka wuta no wano do wuta lo na kan wo wan Ladit lo ma mwa ene an we man jo ka chi ene e dor wi wa kan ka lo ko mo ka kan tie no en wano ke ma en ene no don kuman ba ma ya gikine don wano me jol Welwa madit me wara madong ene pe ana per jonne wer Ladit president o jo for the 12 for mada Ladit guja omi na karaman me jolo Ladit honorable Anthony Acol MP Mechilat South North I correct that and chairperson of the Acoli Parliamentary Group honorable Julie Toronto, but that was Julie Ka-Bokolok Kigunya. For the 12 Ladit president met Toronto on a way bene. Macardo you anan tinu kata kofi ya manyen. Adi do donyor kin Laboklok. Jo ne ode kinu. Atiero na member wa kofi da ene beta work na doctor Uganda. Yeah. Pengen na nyo doko dress code do. Amerne ma chiela po undu 12 kira unu jola kere kan apo bena ripewu ke ma matikinu kendan ma po likinu mo ker no pagi ber ka chel tik kan dong du 12 ento bil ma kan dan ma po tiga bil ka chel mana po 12 ripe kar man ma ko matikan makado yu mara po pe yop matye rom mala mal pe do ma bor Any anabechuaro kuana na gang. Negin na puya te mekan. Ena tika te mekan mabor. So do mabor ni ene beri dwe mama pertek. Ma wi dan pa bi wili ye. Dan mati paja kuja Uganda. Jo matye South Sudan. Jo mo kene ma jaluo ma kenti Kenya. Anaber kanoge. Kiti ber ka yok mabino. Akubugi ke adiru bira. Lo mo kena magatie lo mo kena jara Tanzania wenge tika coupe maana pia no chim ki bot ki machala Wonkom Acoli Parliamentary Group amerne bunu nge ne ki bot way parliament me Uganda MPs ma ki lo Acoli mage ki lo balu mage ki elao ki chopa dollar
magiti kinwa giti gi yom twin ke miri mabero karipe kudu kanyi ke mabor nene ripe mano nene petime ma unu chako ter ke kanyi atamane maha ke maha miro mete ke yope yim donga miro chwalo kwena pot lutua magenti pajo Uganda magenti South Sudan magenti Tanzania magenti Kenya kabiro papat maluoti kidong luo mukena magenti luo mo papat ni omiero dwe maboro eno bet dwe maboro ma in miri kwan nyini beri tie ye ya chakine eringa gini a chakine per tak madaba nana yu were yel gi widano penyi ne we yu ka ma wono tie yele ga lumi inne ber kwe ma wono tie yele ma chakota gini so ana lego jomatie lo papat ko USA ko UK ko kwene ni enne yo mir ber kama wan mir waripi wi wakany ana tamne lok manene wan ber ka lok ne pe karma duong wote yenyo achula agenda yela yenya agenda paluo yo kan wera yo kan temungo tamne kan wa chago ka kany dong aya ripe mo wari pe kanye agenda pa wan luo mono tingo o chago unu ka che ana tamne ka wa gik kenyo pe chawane ana poya dan matia winywa ka ber papa daga lego ber ni ko kakki winywa miro ini kwam ni ke ni betie ini on enne ma yob ci ka wara nyim anena rom ke wa wonu cha ko wi o ne cha yo ayo wonyon mer mielo kanyo maber da atawnu be ku makarne ne pienne dan ma pol go ber ga gona chim dan jar wat mon ne bi go na yo dan chalo Romeo gi bos pe ko tim bena di en bena bina bertie ko ba kany ngara magati kan no ge bur ge Uganda kan yamoti kan kordar ko yela kan la wiya wo be ngara mo magi kan pe so ere ngata no ti ta ko no mo kan ka mo ini yele nakke o kan wan jala wiya ka o kan si wa mielo kin mo ken mara ma miela iya wa weru ben gi mo ken mara ma wera iya pien no wati gonya an tamne yen perta dong lu bok lo un winyu kidu ka ono ni nene che wan be an wan bira kera wan ber kanyi wan chi ma wan ber kanyi wa ber wa pera di o duo convention o duo uye ko Ladit man wikalang pakaka obiu na ko wa ko karo ngati kan me ka ge yer ke kilak nos ka na anda tie no jome kilak no wentie yo karo lo MP wara da ko yera ma chala Wonkom ma Acoli Parliamentary Group kada na tele wi o kan roma chuli weng non tika yo ya ko kai tin na kan pengeni na ko mar no na bola ko lan to en ke ken yo Acoli dong en wa pongo ena wa so wunu bok lok wun don winyu ke lok en initi wun lu London an winyu wun mar lu berka o leri yo o tim beba e wange pa wan wa mir agenda wa keto wun na machiel i wa yo te ne no piario wi abi wun piario wi angwendo bino enen wun jo me Australia wun jo mo ti America ka America mer shocket wa enen ka go ka wun ka o mer leru porro ki fine chal cha do nyota mar keny pe wa ye ba munu be bertie enen dok be mule bertie so lo ke eni dong an we ko bor bulu bo lo ker wuna kere ni wanong wanti ma ko ye ngwen ka enen wan la dir binu ko gwa ko la dir ma be la dir binu no ni pe ke pe man ker na ga ni cher mer wo ko cher mer ka mo ne ber mer ke ni ber ngon pe kan wuna wan ko la video enen evident ba manyur ni kakatie o ni ling ikin pe ke jawan bera di la dir yok mier yo era ke mer lu ti win ni wanong wo pon pour district aquí no gen manual petum yo anda no kra wundi kra kanye bertie war ma au me pe que te ka yeyu ni aquí du por ma pe e wang na no so la di do tier be ma be en don confirming ne buru ma ke kanye ba ker ki mon bene siku liku tia wata be ker le be wa ina no mo ke no biro be wa kancho
dong en git lo ka wan te lo na gena git ya bin na gena luong kong gena bin na kong video ko Abigail bin na bin la tin okay you can now go say hello to people and then switch off the video so say hello first You not talk. saying anything. Talk, Alice. Talk. Okay, you can now go and turn it on. Thank you so much. And I'm going to so did you tine? Tin no one no kind one ticket giga en. One en we do convention pirate. Min wakara mem mutu kilutino. Kara. Lok pakara pirate. Yot kumtie. Man kuma yot. Kong kuman ba. Wan we du chen e yob mo kene ka dong ne no wati nye ka dong chok ki luo convent da we du chen. Wa ti tu do. Ka-Bokolok. Yes, you can tell them.